Srbiji preko pola miliona ljudi gladuje. Pošaljite već danas SMS na broj 2500. Vaša jedna poruka za njihov ceo obrok. Pokažimo da nam je stalo. Hrana za sve. Davne 90. u Italiji Afrikanac po imenu Roche Mila proslavio je gol na način koji niko do tada nije video. Džuskanjem. I sve se promenilo. Misliš da smo otišli predaleko, Rože? Ne. Proslavi u ritmu fudbala. Postanite novi Open ADSL korisnik. Prijavite se na 9818 i uživajte u izabranoj klik brzini prva 3 meseca za po 1 dinar. Život pun doživljaja. Open ADSL. Telekom Srbija. Sprechen Sie Deutsch? Molim? Do you speak English? Kako? Ne budite zbunjeni. Brzo, jednostavno i efikasno naučite engleski, nemački, španski i italijanski. Uz audio kurseve za samostalno učenje PONS. Cena kompleta je 1999 dinara. Uz svaki kupljeni kurs na poklon dobijete rečnik 100 na sat. Audio kurseve jednostavno poručite putem interneta www.pons-srbija.com ili pozovite 021 489 2622. Poručite znanje sad. Par. Nije. Kako nije, daj da vidim. Pa daj. Pa to je 6, to je par. Pa da, evo ti. Svi su tu. Ceo Samsung tim je na okupu. Svi modeli iz MTS Samsung reprezentacije već od 1 dinar. MTS. Imate prijatelje. Vojniče, za mix paketom moraš biti spreman na 100 besplatnih minuta priče pod punom opremom. Ostav! A kad se susretne sa pravim mix korisnikom, znaš li koliko te besplatnih SMS-ova čeka? Vreme je za čeličenje telefona, jer vam MTS donosi 5 potpuno novih mix tarifnih profila sa najvećim brojem besplatnih minuta i SMS-ova uključenih u pretplatu. MTS. Imate prijatelje. Književno regionalno okupljanje koje otklanja dosadu i letargiju. Amfiteatar ispred muzeja 25. maj u Beogradu. 10. 11. i 12. juna. Svake večeri od 20 sati. Dođite na Krokodil i povedite prijatelje. Obnovite vezu sa prijateljima iz svih mobilnih mreža i razgovarajte bez ograničenja. U okviru Cool tarife za samo 90 para po minutu ka svim mrežama. Cool prepaid tarifa, jer su nam svi prijatelji. Jedna brvnara u Bosni, podstanarska soba u Oslu, preko dalekih zemalja u koje se beži u potrazi za smislom. To je okvir u kom se kreće junak Bekima Sejranovića. U novom romanu Ljepši kraj. U B92 šopu, Eurocentar, Makedonska 30, Dečanska 5 i knjižari Delfi, SKC. Ja obično pijem jogurt za doručak. Ili sok ponekad. I obično se ne skidam go pred nepoznatima. I odavno se ne igram u pesku. I skoro nikad ne čitam ljubavne romane. Obično se družim sa starijom ekipom. I ovog leta, kao i obično, zove more. Crna Gora.
Sad, Vojvodina, Srbija,